sifanele ukubonga otholela kithi banontanda bathakathi undaba ezimnandi zeselendabazo emzini yamakhosi kwakho umziziba wakhuluma uTokoloshe wathi ngabe siyakholwa izinhliziyo zethu zimabhakabhaka sikhumbula abafana ekwelisweni uyadela wemfundo yephepha uyadela wemgolozelo yamabonakude obudlelekile obonakulu zakwafike nelayisensi ethekwini ukubhakomkhulu abawubonanga ngamarobhoti bawubona ngamahashi ongakanshembe ongakanhliziyo ongakamzazela ongakamzela onganyatikazi namuva nakulamamhlanga kwasenkosi yamakhosi uthe ufike natali ubangise iy'ndaba zasegoli abasebengazange bembone wabona manziya amaphoyisa ombhaco athi esemsebenzini umsebenzi wawo athi asebhala amathikithi afica wona nkulunkulu emsebenzi abaphansi ngamadolo aguqa abika iy'nhlelo zawo nakho lapho ngimthanda khona nkosi yamakhosi uthe ufika emzini wasegoli ekuthuthuleni bakhuluma imibosha bakhuluma abayibosha amajele bakhuluma bangakhulumi iy'mvumputhe zavuleka amehlo nakho lapho ngimthanda khona ukabadele uNkulunkulu omdala wakithi ephalameni uphilisa abantu bephilisa uphilisa izingane ezingasegoli ubaphilisa bephilisa nkosi yamakhosi lapho ngimthanda khona ubaphilisa ngebhangeni khula nkulunkulu wabantu khula thuko lenkosazana